Kat banang mi kisngi ki jingkap ngia kasor shelong kadai kebaik benta ke bala penlengai ki pat ba nong let nong wan. Bat kumjo ki nong mi kemat pat ba ki ba persyang kumno bantau ki lat kelenti banweng yakini ki jing e. Hagini katayo lasaki bo we ni ki nong mi kemat ki yang dorbar tawan ke jela ulami syakamat ban persyang ya tenrong lem yakini ki jing e jing ki pat ba da ke belit jurep ik surok hagi katu kani ki benta jong kenong ba shelong. Hagasni balang jagatayo unong mi kemat yang dorbar tawan ke jela na North Shillong Constituency uba Adelbert nongrum. Ulalet jurep ik surok na do lat sosun terter syum sosun hado wa engdo. Kani ke jinglet jurep unong mi kemat kalong ban pet ikinu gi benta jong surok bala ban penhe ik surok bat ki edi kilat ki bala banwan ra ka jing kelut kendiat hagani ke benta jong sor Shillong. Yau ba Adelbert nongrum hagani kesini la senran langru do SP ke tenat traffic ke nong ba Shillong di officer jo ketenat PWD Roads bat na Shillong Municipal Board. Hagani ke jing jurep la don ru ki benta jong rut surok ha ka ba Adelbert nongrum ula jing mod ya ketenat PWD ban penret no ya ki footpath bat don ru ki benta ha ka bagi pos elektrik jong Meghalaya Energy Corporation Limited ki tampalat ke benta jong surok bat la jing mod ban pen ria no ya ki. Kawahi ke jing ajing mod jong ba Adelbert nongrum hagani kesni kadai ru halo ke jing kentui ke sarkar ban employ no ha ka ban pen ria ya gijat benreu hari jan na tem yo mulong kenang ba ke jing ai ban yat biang ki kali ne kene kejaka kan yarap shibun ban wanra ke jing kelut ke surok ha kene ke benta jong kenong ba Shillong. Ti ngatrai kata ro di koi ke ba upai ba uhap ni asya nomor ba ngong ipi bari bun tri kisnam kene ka congestion ka long palat kamdai tang ni bat koi ka long ba kadau hi bang hap ban keren kalong na kadau bagi penslam na kaliang sarkar ban kerja ya ki brio po ki bade ki harijan hang tai po thami molong kani kadi koi ka root cause but ka government of the day kadi ban sim ya ka responsible kadi ban ajubab mo nomor ba ngalinga kentu hiru bang dei amali ru bagim dia ban ailat ini ki mo kini ki VIP desi kamdai tamaki kerki boro hi general people kerki mo kala ki jong ki kam ti marada ngila ai ki jing seneng ya kini ki nomi khamat borom ki jongi bagian slam syagai ka duty way dewan poi mo syagai destination way dewan poi temu ngathrai kin sotu kin peskor ti ka dau hi ka dau tara hi ka ba khang sa adu mata ya ka themator ba ka jing pen slam na ta pen kriya yaki